بسم الله الرحمن الرحيم. هينبونا أحكام دين قالي جماعة مسلمانا وخشكو براين هجا إنسان جحمو قسم مخلوقا برومتر وبشرفترا شرفاوي جحمويا زيدتر بلنترا لورا عقل فكري ويهيا بسايا عقل سوق إدارة روي عردي دكي بسايا فكر جي تشتان إيجاد دكي وحياة جيان أخوا روبرو خوشتر دكي وپیشتتر دبي خدا جي بسايا عقل وفكر دين إسلامي دايم مرو داغو أحكامي ويهين ببي ده حكمتين ويدا بفكره وبأحكامي ويجي عمل بكي قوتنك مظنين عربان هيا دبيجن المرء عدو لما جهلا يعني حتى مرو جماهيتا تشتك وجي أحوالي وينهاي داربي جي حزناكي خوجي دور دگري اب قوتنك راستا لورا ام دنيرن چه کسی احوال دين خدا دين اسلامي نهاي داربي جي دورا و جي دترسي جي لدما في ديني خوش و پاك و راست هين ببي ايدي اصلا جي بناقتي وي جاني خوا و مالي خوشي جيربكي فدا لورا هجايا گو هم جان هم مال جيربكي فدا هم بري مروبان هم بمال هم بجان خوجيرة كرنا قربان لتاريخ إسلامي ده مشهورة خليفة عمر رضي الله عنه بريا قو مسلمان ببي روك شوري خود گري قو هاري پیغمبر إسلامي حضرت محمد وكوري عبد الله بكوجي لدما لبا خوشكا خوا جو قرآن چند آيات گوداري دكي ودوان ده فكري فهم دكي اوان گوتنان راستن گوتنين خدانا وبعقل خوا قبول دكي اب دين راستا هما شوري خوا داتيني دچه با رسول الله تسليم ومسلمان دبي بمالو جاني خوا حتى داوي عمر خوا جير دبي خدمتكار نه عمر بتني بهزارن كسين گو بعقل وفكر خوا راستيا دين خدا قبول كرنا بجان ومال خوا جير بونه فداكار قالي خوشكو براين عزيز قوتنك مظنان هيا دبيشن نياري مظن جبو مروب نزانية نزاني و جهالة دين هر نباشيان بمروب ديكرن كسي حلال و حرام دين فرض و واجب دين امر و نهي دين جهب ناس نكي وان بجيجي نايني اگر بنزاني بك بينيجي معتبر نينن لورا هر عبادات شرط و فرض ويهنا دما یک جوان کم به او عبادت لبا خدا نمقبولا رسول خدا بیشه شکل ادا کرنا عبادت خوش من هین ببن هم بیشه هر وکی از نمیج دکم هنجی وصا نمیج بکن يعني رسول الله ببانا هر دو حدیث خدا ده زانین لازم هر مسلمان شکل ادا کرنا عبادتان باش هین ببه و بزانین ادا بکه دما نمیج فرض بويا جبريل أمين دروش لبيها هاتيا لبيش رسول الله نميش كريا هم شكل أدا كرنا نميجي بيدايا هين كرن هم وقت و زمان نوي حضرت پیغمبر جناب صحابيان جبو لاوي آبي خوا عبدالله كوري عباس دعا كريا و قوتيا يا ربي تو زاني ناوي زيده بكي خدا جي دعايا وي قبول كريا و ابن عباس بويا زانا كي مزن و بنا بودنگ عول وي قرآن تفسير كريا قالي خوشكو براين هجا لازمه و فرضه لسر هر مسلماني دين خو باش هين ببي حلال و حرام خو جهب ناس بكي فرض و واجب و سنت خو بزان بي داغو خوش حرامان بپاريزي و فرض و واجبان جي بزانين بجيبيني هم فرضه لسر هر مسلماني زاروكن خوشي هيني ديني وان بكي حلال و حرام دين بوان بده زانين دا آواناجي ديني خو ناس بكن و زرار ندن كسي لورا چن باشي و زرارين گودناب جباتين مروب دا پیدا دبن هموجي جنزاني چه دبن دما مروب نخويني و هين نبي نزان دميني و مصيبتك مزنا دما مروب نخبتي و هی چاوین وی لدست کسان به خیزان دمینه او جی مصیبتک مزنا
دو مصیبت مزن جبو مهنا، یک نزانی یک جی خیزانیه. گلی مسلمانان رسول خدا بیجه هین بونا علم دین بقاسی گمروب حلال و حرام خوش هب ناس بکی لسر هر مسلمانی چه میر و چه جن فرضا. دما مروبک جمالا خو بریک بی هر ولاتک دیتر گو دینی خو هین ببی ملائکتین خدا لسر ریاوی راد وستن جر حرمت نشان ددن. همو دارو بر و حیوانات حتی ماسین بحران دا جر دعا و استغفار دکن. لورا اوان حیوانان جی دزانن دما مروف علم دین هین ببن و رعایت حقوق وان جی بکن لوان ظلم و تعدی نکن. لورا هر گاف و هر جهی ضرار و خرابی و نباشی همو جهالت و نزانی پیدا دبن. گلی خوشکو براین عزیز هین بونا علم دین جواندنا مال گلک چیترا. لورا مروب هر وقت نوبتا مال دگری لعلم و زانین خودی خود پارزی. مال بصرف کرنه کم دبی لعلم بصرف کرنه زیده دبی. مال تید زین لکس نکاره علمی بدزین. نیاره مال پرن لعلم و زانین دوستینوی پرن. مال صرف شرفا وی جیهانه یا لعلم شرفا هر دو جیهانه یا. هین بونو زانین رهبر حیاتا مروبا شرفا مزن جبو مروب علم و زانینا. لوما گو خدا سر عولی قرآن ببحثا خوندنو هین بونی وکریا شپیخمبر خورا گوتیا اقرأ ای محمد بخوینا و هین ببا. بنیرن رسول خدا جبو هین بونا علمی دینی چه فضیلت و مزیت بیان دکی دبیجه ساعتك هین بونا علم دینی جی ثوابا نمیجا شبک بخیر ترا. روک که هین بونا علم دینی جی ثوابا روژیا 3 ماهان بخیر ترا. گلی خوشکو براین برومت خدا جهر عصری زیدتر ایرو امکان بے حساب دانا عبد خواه. ایرو همان هر کس خوندایا و ایرو الحمدلله به هر زمانی و ده هر مسئله دا کتاب هنا هاتنا نویساندن و هاتنا ترجمه کرن. هم عالم و زاناین دین لهر دره پیدا دبن. هر کس دکاره هر وقت به آسانی حلال و حرام و اساس دین خو هین ببی. هم کار و خبات ایرو جی بسایا تکنیک و ماکینان و جهازان راحت بونا زو چه دبن. پر مروبان رزق خوشی برحتی تامین دکن. یعنی بکرتی ایرو مرو هم خباتا بدنی خلاص بویا هم زمانی وی والا هیا لنحی گو ایرو انسان قیمتا وی زمانی والا و راحتیا بدنی نزانی. پر زمانی خوا د قهوه خانه دا به تماشا تلویزیونان و به تماشا فوتبولی و به تماشا فیلمین بی ادب و بلیستکین فضولی و بیهوده هدر دکن. یان جی بگر و رونشتنین بی فایده درباس دکن. لیجبو هین بونا حلال و حرام و فرض و واجبین دین جی 24 ساعتان چند دقیقین خوشی صرف ناکن. پیغمبر خدا بیشه چه کسی گو 2 وقتین وی وکی هب درباس بن. یعنی روبرو زانینا خوا زیدتر نکی او ده زرار دیا. هم ده بیشه گلی امتا من بریا گو 5 تنگاسی بود ورن هن قیمتا 5 فرهین خوین بقدر بزانن. یک بریا مرنی قیمتا جیانا خوا. بریا نخوشی قیمتا خوشی و آسانی خوا. بریا کار و خبات قیمتا زمان خوی والا. بریا اختیاری قیمتا جوانی خوا و بریا فقیری و خیزانی قیمتا زنگینی و مالداری خوا باش بزانن. خدا عمل کرنا بشیرت پیغمبر خوا جبو ما میسر بکه و بگرینی نصیب ما. آمین.